شهید ربر کومینان آنجاق بویه که امی بکاربن جواکه کی کومینان بدن آوا کرن و کوری برتی بحثی دکه و اویک جی و به پیشنگتیا جنین جوان اویک و واره چه کرن جبر ویه که جی و کنفرانس ما لسر وی اساسی و دست پی بکه مخواست دست پی که ام بفکرینی که او صابیشن جبو که هوا جی دستورت دابن جبر ویه که جی امی نها برنامه کنفرانس جی امی بیجن الأساسية في جهود إعادة البناء ما دامت طبيعة المرأة معتمدة فإن يتم تنوير طبيعة المجتمع بالكامل ولا يمكن تنوير طبيعة المجتمع تنويرا حقيقيا وشاملا إلا بتنوير طبيعة المرأة تنويرا حقيقيا شاملا إن توضيح وضع المرأة في تاريخ الاحتلال إلى احتلال العديد من القضايا الأخرى كالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية سيساهم مساهمة كبيرة في توضيح جميع قضايا التاريخ الأخرى وجميع النواحي الاجتماعية. بالطبع توضيح وضع المرأة هو جانب من هذه المشكلة، أما الجانب الأهم فهو مسألة التحرير بمعنى آخر. يعد حل هذه المسألة مهما للغاية، وكثيرا ما يقال إن مستوى الحرية العام في المجتمع متعلق بمستوى حرية المرأة، مع أن هذا الكلام صحيح إلا أن تفسيره بالغ الأهمية، فحرية المرأة ومساواتها لا تقتصر على حل الحرية الاجتماعية والمساواة، بل يتطلب هذا ما يلزم من نظريات وبرامج وتنظيم وآليات عمل. والأهم من ذلك أنه يظهر أن السياسة الديمقراطية لا يمكن أن توجد بدون المرأة، وأن السياسة الطبقية نفسها تظل ناقصة وغير مكتملة، وأنه لا يمكن تطوير وحماية السلام والبيئة. يديم المجتمع نفسه إلى حد كبير يهيمن عليها الرجال بقيم يهيمن عليها الرجال، وقد نشأ هذا الوضع بفضل هيمنة الرجال المستمرة على مر التاريخ والحضارة لآلاف السنين، لأن الثورات بشكل عام مشبعة بالقيم الذكورية وتحمل بصمة الرجال، فإنها تمهد للطريق أيضا لواقع الحروب والاحتلال والإمبريالية. والمجتمع الطبقي بتدخل ثورة المرأة يمكن أن يصبح القرن ال21 قرنا ثورات المرأة، لأن الهدف الرئيسي لثورة المرأة هو التغلب على المجتمع الطبقي والحرب وتبعياتها والاحتلال والإمبريالية والتخلف الاقتصادي والثقافي والاستغلال السائد. وهكذا يمكن أن يكون القرن ال21 قرنا لثورة المرأة. من هذا المنظور يمكننا أن ننظر إلى قرننا كعصر اجتماعي لنهضة گرینگی آوی پیواژوی دیده پیشیامه. ام دکارن پیواژوی کوری بر آپودایی دست پیکرن، پیواژوی آشتی و جواک دموکراتیک یا کوری بر آپودا دست پیکرن، گوهرتن و گوهرتن گوهاتن چیکرن د سال 2025 ده بسایه بر آپودا بود. مدید کو ایدی پیواژو بر بکو در وادو چو. به تایبت دملی سیاسی دا، دملی لشکری دا، دملی دیپلماسی دا. و به تایبت به هلواشینا رژیم بعثرا ایدی سوریه بر بکو در وادو چو. حکومت و گوهز یا کوهاتی ایرو سوریه بره وادبه سوریه بر بکو در وادبه. پیواژوی کوری بر آپودا دست پیکرن نخشریه کی نو دا پیشا همو جیهانه نه تنه چارپرچه این کردستانه. جبر پشتی کوری بر آپو اف پیواژو دا دست پیکرن مدید کو جهمو ولاتان پیشوازیه کی پری مزن ها چیکرن. جبر ایرو هر کسک دزانه تنه بره بر آپو و همی افگلن آزادی خواست و ببر با آشتیه با. ایدی دولت هگمون اف یک جیباش دزانن کو نبره بر آپو به ایدی اف گاف نای آویتن. ترسا کوری بر آپو به وی پیواژوی کودایی دست پیکرن خست دلی هر کسکی دا. جبر پیواژوی که آشتی و جواکا دموکراتیک بو. ایدی اف دما کو ایرو هر پیکاتیک هر ناتوک ده هر ولاتی کی دا کو آزاد جیان بکه و به دموکراسی جیان بکه. مانیفستویا کوری بر آپو دیاریا همو گلان کرد مدید کو دهندر وی دره دا نرخاندن گله گرینگ دوی دره دا دامشاندن. یک جه بو گرینگیا جن کوچاوا پیوست جن جارکی دن ریخستن بوینا خاخورت بکه بریا آوا کرنا کومینان. مدید کو ریبر آپو جارکی دن چاوا دیروگه دگره دست و شروعه یکی برفرهتر جیره دکه. ربر آپو 100 سالا 21 وک 100 سالا جنه بناف کرد. ما ربکی وی سر سال لشون خواهش
اگر ام بچاوی جنه لوی ربکی سرساله کو بهوری ام میزه بکن ام چه دبینن جملکی دا هیزن هگمونیک هیزن داگیرکر هری زیده جبو خستنا جنه تنکرنا جنه ایریشکرنا لسر جنه پولیتیکای کی دیار کرن و گلک کسایتن کوک قاشو ربرین ولاتا تین بناف کرن ام دبینن مدلا زلامی کو هری زیده دجمناتیا جنا دکن د شخص ترامپ دجی د شخص پوتین دجی د شخص اردوغان دجی و مخابن لوی داره د شخص کسی جهادیست اکو به اراده وی گلی وکره و بر اعلان کرن جولانی جی هری زیده لدجی جنا شر دکن جدسبیگا اف حکومت هاتیه حتی روژا ایرو هر جاره بشکل کی ایریشی لسر جنه دکی جبویه که از چما وانده بیجم جبو که ام بزانه بنده پیواجوه که اوسا حسانی را ام درباس نابن راستا تکوشینه که به هم با پرخورد هیا اما ایریشن پر دجوار جی هم گرگه ام برانبری و ایریشن چه فیزیکی به چه چواره جواکی دبه، چواره قانونی دبه، چواره سیاسی دبه، شیاربونه کی مهر. دمجور دلین جن، جوان و گل کرده هیوی باوری و میسوگری جیان آزاد چند. جبوش kanuna van jiberkirina, rebera ku ji hevsariya xwe de dest bi şerekî mezin ya li dijî zayedperestî û paşverûtiyên civakê kir. Ji bo jiyanekî vekev û azad, ji bo civakekî bibe xwedî bîr û hişmendiyekî demokratîk di temenekî biçûk de li hemberî neheqiyê serî hilda. Tu caran dev jî lêgerîn û xeyalên xwe yên zarokatiyê berneda. û vekî zarokekî bi xeyalê xwe re xiyanet nekir. Di temenê zarokatiyê de jiyan xiste ber lêpirsînê.